ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯆꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔꯗꯨ ꯁꯦꯝꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯄꯤꯛ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯅ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔ ꯇꯧꯔꯣꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ MLA 30-35 ꯆꯪꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯀꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯕꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯕꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯌꯨꯁꯔꯥ ꯑꯦꯁꯀꯦꯞꯔꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯐꯥꯈꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯈꯤ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯀꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯀ ꯁꯥꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯀ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤ ꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA 22ꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 22ꯒꯤ ꯈꯨꯌꯦꯛꯁꯤꯒ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯦꯃꯟꯇꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯦ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯪꯀ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ XY ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯨꯠꯁꯦ ꯊꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ama laagadi leiriba MLA singigi turning point je khitang lakadra habagi thajaba makhak sule oza sanga sar sigi batang de oza gi mo thambini ngtang thambi oza lema hujiki manipur gi political scenario haiba tare duga political ki manipur gi political huji drama se ko yamna angak pa ma oina amathang mathang dum lae aduga drama se yamna phajaram laga hujik se adum yamna phajadaba mong da dum nem tharak pai tare yamna lila sanaraga lila eta phawraga yam phawram laga last the mi yeng biningai leitabdo adu mong da hujik se lae hujik manipur gi drama se ko drama se kamai no hairaga hujik manipur da PR thamli base pra dissolve tawraga thamba nate aduga karigi amu thamba noiraga former chief minister duna resignation tokibagi karigumba ma create down tawraga karigumba crisis ama tawraga tawkibasu nataba haib tare we think the party da adu ada khra leba law and order ki situation se kaino tawrakpa potu da mayamna adu ada haina hainrakpa adoga ngasai leiriba conflict se sum normalcy purakta restore tawdaba ko sigi potu da chief minister na ai resign tawrage haidana personal resign tawkibani aba resign tawkiba mat kutak tu da leadership to government do aina form tawgani ai tawrage haiba claim du kanana su tawraktaba tawraktabadegi matam khara PR se thambane haijariba ado hoje jaimantan haiba du chumiaba hojikti kana kumba XYZ na hombo chomba na ko mapu supporter phajana leire hairadi maduki supporter singduna phajana support ama yauraga governor da aina akoina government semlage aina semlage haidana claim tawbu ya haba adu chanabi ne haba mana MLA kayano mangonda support tawriba leadership ama leigadaba ne haba ko marak tu da aduga ai government aina form tawrani haidana claim tawgadaba ne haba adu di claim tawbada khran objection tawgani or natra governor na madugi confusion leiraba adu di Pare ma na government form tawrani haidana hairiba mi sina moi sina claim tawre
ado yaba yaning da balera de florida madu ge house da mu test to ga da bane ba majority lebra leitabra hai bu ko simaina politics sai se sidi chanarak pa angang macha man na abc tamba man su loina sidi adum bahar oina leirak khraba chana bi ne ba thaina digi oja ri sangi matang da mamang da maning digi lakpa mayam du ko adu maina tawba ya tawraga government se form to ga da ba potchat ne ba adu bu ngasi MLA mayam na mu Union Home Minister da adu su Prime Minister na taba ko Home Minister da mu akhoi da popular government ama thambio haido na pisale pisal ba maron du da public interest da haye one ko adu su yauri adu ga situation se yamna phajada ba mong da laka da ba gi mong da su uwe adu ga kari kri no khra yauri ko madu kumba mayam de gi akhoi da popular government ama thambiro sembiro haidona ko adu erdi sita su confusion chatpana prime minister ki head government na sita de head se prime minister ne ko adu prime minister da mu haida bi da home minister da khakta akhoi se tum haira ga leiba kumna dum tawbo ko adu party ki home minister se kana no BJP ni party ki waina haibra haira ga mu 21 du da party to so mu yausali aduda akhoi di controversial grad layab ko aduga mu hairi budu da government popular government ama sembio haiba khaktani mabu chief minister oi hello hanagi restore oi hello natra mabu da makhunda aikon da support tawre akhoi leire haiba su mun nataba aduna masi home minister na su sigi aikon da haira de reply se public ga da ba mande maram de moi application do yamna vex oi ma leba ko like oi ma leba yam controversial oi ba potu leba mr hombo chawba da akhoi MLA 30 sina 20 sina support tawre mabu kaino tawbio haina directly tawro de mu phaba directly tawde indirectly dum thajale ko adu application do na kaya wait legadra leiroidra haibudu pod ama leire lema ko aduga sigi hojiki hairi bokumna asigi manipur da prime minister na lakte hairasu adugi irang da mana silent toy tar adu chuna topic amane but government asigi de prime minister ki role chon na layaba adu ma di side da s tongana side amada tumina leiraga some home minister da sina ki bo potu da chaleba amma hairo home minister haireba ko the home minister da mu unare adu hoji home minister na semba ya ba tawge haiba tarade hana tawram khrani adu home minister ki magi ai wakhan da de magi plan ama leiram gani aba plan leibede gi ngse se sumaina singda dan lakpane aba adu de PR se lakpane aba aju sumana gadai maike gadai de lepe ha su akoina dum analysis to ba akoi khange aba adu potu yamna luwe aba ko adu na cd the sen haiba da se problem se akoi national party oibagi party se achauba national party oibagi ni adu na national party da layer majority oina leibane na hoji moina application tama pirasu poche heta yaroi pat lap alawai ilai lai na thoi a regional party ma oiradi swai the decision lo lobo ya ba ko si huji regional party the majority oida na tawna radi amaga ama chingnara campaign tawna ra ko kem tawna ra ga public na su pressure pi ra ga government sem da ba ya den tawra na phu da moi sem da ba ya de ba leadership crisis legislation amana tok to suno ba ko aduna hana ojari sang na sem oiring da dak dawra ga akwai ojani pamachana speaker oiraga split tawraga manipur state congress party ne sem khibido adu regional ama sembadegi ma anobo government semba ngambane haijari ba adu sem party de leira kanda ding amoeba maramdi huji congress oisnu BJP oisnu heta semning ne semba yaroeba maramdi moi gidi higher authority leirieba decision se sida lobu ya dieba sida aida adu tawning aina heta miaman leadership tawthora BJP gi MLA mayam du ma bu taw herso ada president JB Nadana go adu ya de hai moi concern leite ko ado songi presidency na state ki presidency na mu side amada chalam khradi ado home minister hai bise home minister ki chaujaba khang na thaba ma se BJP party du gi head ama oiba de gi ni haba moi na kan home minister hai bise ko chumna home minister oi hai bi gi khakta na te haba but among the BJP parties ko adu da su ma se one of the young powerful hai batare decision making the yawe ba adu na party ki mi du da tum moina kala ga leiba du di swa yaro heba adu na ngasai ki party du da muka hairi ba NPF khra yaure MPP yaure tongan ba kha yauri adu ga kuki di ambon swa mu yaudre hairi bu du da kuki mari manga yauraga jointly khara na yadra su ya bu mong da loina amu tawradi madu ama atmosphere ma mu phajaba adu jikki hanagi crisis government lehandaba adu ga PR thamba resignation tawkhiba habise kukina
disturb tawbagi cookie na yadabadigi natra adu ada tawbadigi tawbune haba adu de huji moina anobo adu oise ada hai sai kanda di jointly effort ama chang haba adu huji ki mi kun ma thoidu damu cookie gi se yaudre haba ko aduna aidi cookie gi ani humkhak to were so yauradi madu weight lega daba haina lowe aduna ama were aduna huji 하이브도 홈 미니스터도 비살레 하이도나 마세 에펙 얌나 레로이 아이 와칸다고 아두디 좀나둠 닥터 비살라가 비버니 우나라가 파잔나 디스코스 떠르가 이슈제 까마이 떠서라 코즈라 하이나 롱 마라톤 디스커션 떠르가 인플루언스 떠나라가 액놀리지먼트 떠나라가 아이디어도 액션 떠나라가 야나바 아마 오이르디 파바 시디 just application 두네바고 아두디 아코이 any organization 아마나수 짤라가 아둠 비산베 야야바 but waiter home minister na phajana pagadra paroi luna logedra lauroi bi question ama khak change bako aduna di akhoina yamna confidential oina nainabadi yaro chatbu yaro lema ko aingon da hairo hairadi adugi portion ama lere aduga niyom ding sai haibiduni ta sengna hoji homba choba na oiragera support lere hanagi du yadre party menung da tholoso amana yame hairase mr a da tohla sir so mr a da support MLA na kaya tawba haiba strength do amu ullaga madugi strength gi power do na madugi strength do na governor da JP san ga da bane ko aduga mana house da floor da test to ga da bane ba harass mai na claim tawre adu di haina adu na government sem ga da bane natana dum home minister da ada da JP san le khole haina na madu na government sem badi ya ga da badi mande manung da kari lebra hai du ai khang de ko adu mai na yamna luba phifam da adu na huji tori ba mong do idea du mai na uwe aduga ani suba point da hairi ba akhoi gi huji manipur gi leiri ba kaino city mayam na khangre adu kamaina akhoi gi hairi ba potu show tonare MLA do kana no kari no ko karamba party karamba no haibagi potu da adum show tawraga leire aduga hoji aina loisan bada point ama ha haining badi ngasai haibadu na part amane ko ani suba part chena hoji cookie gi MLA tara se tongana thamlam se haba aduda 50 to da ama leitre haba ko 49 se leiri haba hoji 49 MLAs ne haba adu di 49 MLAs se da mu strength yenge hairadi at least 25 ko 2060 25 yoga da bane ba natra ai se ami chane ai na loro ba ai na already madugi response to jaiman ta ko adugi strength amu calculate to bu kanda speaker yaudresu adu 24 25 oiga da bane haijari ba aduna 49 MLA sida mana majority sa mu utka da bane government sem kro sem biro adu toro aibse adu hoji 49 sida 21 khakta na signature to ko adu de majority oibra oidri heba adu ne potu ko anu hoji at least 25 na tawraga tawradi sidi MLA majority singna ko pressure pire sidi yaraktre haibiki madugi influence ama impact ama di laigadaba adu hoji ki potu di cookie gi di tongana thamgrese moi di adu da la hona moi yauraga su yaudra su ko tongana thamba kanda hoji leriba cookie yaudan laibese da MLA 49 ne haijari ba adu oiradi 49 sida 21 khakta na signature tawradi hoji PR thamo haibagira natraga atopa ma leadership aduda moina tawribada yadaba atopa ma purake haibadara sign ta hodaba mayam haibatarane majority ania hum se drop to khresu ko 25 MLA sin de moi asida yade haibagi lom da chakani aba adu 21 du MLA du na pisan bado 25 di choi tawdri aba natra adu di numbers do 25 MLA choi tawdaba remaining habitarane MLA sing na machine yam lieba adu already home minister do na kamai na decision do logo do no haiba pot sil laia ko governor da la so adu mangai adu governor gi di kana claim to khre assembly ama kauraga mana floor the test to bai madu di chana bi ne ko adu bu ngasai BJP gi manung da oi khibane na madu tongning da gi pot sil lak ne ba adu na hojik ai wakhan da solution je bak lawe the government so heta semning and puse sembe yaro the center na directly mase loina control to khre adona center na tawning ba matam da natra moina choice lei bu kanda emap oihan gni ai kanda dam oihan ka da la ka da ma le no ko khalaga maram di
NPP की MLA मंगा तरु खक्तनी मंगा खक्तनी NPF मंगा खक्तनी सिने करिसु तिंगम लरोय मेजॉरिटी दि BJP ने BJP सिदिंग असै पार्टी की गाइडलाइंस ता मादु की प्रिंसिपल ता को चत्रसो मु पार्टी की कैनो ता चत्तबदि मु यादबा मोइदि अखोइना मादु चलवाइना हायर अथॉरिटी की कमांडा मु चत्तब कांदा हुजि हुजि BJP की पार्टी ओइना MLA ओइना लेबा यूनिफॉर्म सेट पनेना मादुदा अगेंस्ट तौबसो मु ngam अदुगी ने पोतो अदुना यामना को लुबो मोंग द ले अदुना ngara मोइना पिसन बदो 25 26 MLA ना सोय तौरगा डायरेक्टली मिस्टर एदा अलिट अमाउंट द सेम अखोय सपोर्ट तो हैना हायरगा जगदबने सिदी कनानो हायरसु खंगदे हायबा को अदु करी अखोय की पाखुम पुइबदा अमा लेना नंग करी तौनिंगे करी चानिंगे ए खंगदेदा अदुदी करीगी हाइबनो नंग चासे हाइबदो अदुम तौरो हाइब तारदे फरेने गवर्नमेंट पॉपुलर टू सेम लगे हाइदुना अमित शाह न दोक अमा तौरोने अदु यारब्रा सी क्वेश्चन से लाइब को अदुदी फरे एनी ममिंगदी पनिंगदरे आइनी अमदा हाइरिबो मनुंगदेसु यावदबा अतोपा अमदगी हानदगी अदुदगी हाइना अमा पिकअप तौरगा फरे नोय लोइना पाउंड सपोर्ट तौरो हजि सेमान ओइरने एन हायंजी अमिशान द डिक्लेयर तौरोने को अदुरदे हजि की दु यारब्रा से पोइस असी क्वेश्चन जे लेयबो अन चैनल दि खितंग चुमना चाहनिंगे गवर्नमेंट सेम से हाइब तारदि गवर्नर दा MLA कुंथ्रागुरा कुन मंगारा चंगलगा अखोय गवर्नमेंट सेम लनी हाइदना क्लेम तौबदुना गवर्नमेंट सेम गदबनी द हजि की पोट सिदि पब्लिक न कन्ना प्रेशर पीबुदुदा खितंग सबसाइड तौबो ओइना अखोय जो से तौगे हैना गवर्नमेंट सेम गेन हाइरामी अदुबो सि कने तौदबने हाइबिगी एक्सक्यूज रा एस्केप रा खितंग थिबो ओइना छु उबा को अद आईडी स्ट्रेस रे द तौहनिंगे मनी पॉलिटिक्स साइसिदि फाकी तौबो यादे दिस इज मसिदि अखोय फाकी तौरगसु यारोय अद डायरेक्टली हजि मणिपुर लेरिबो फिफमसे यादरे मी सिंगना पामदरे अद अखोय MLA मयाम सिदि माबो सपोर्ट तौवे दुना थुना गवर्नमेंट अमा सेम्बियो हाइदुना को डायरेक्टली क्लेम तौरो चखिबुदुना पीपल की अपेंबो ओइगनी अदुमाइना नतना सुमाइना सानबसिदि खंगदब मीनदि फा तारोय अखोय ओजा अखोय मयाम सिदि अदुदि अखोय ददि यारो हेबो अदु डिबेट तौनरसु मोइ ngamo हेबो को अदु पोतनी Thank you very much, Oza. Yamna Marik Chumbo Warol Tambiri. Makar Boine Oza Sanka Sarda Laksake. Oza Sanka Sar, Akuigi High Command Lepakadaba, Adumlaba, Mr. XY, Jet Amahekta Obi. Adu Makshu Oibang am the Vagi, Housing Powder Lady, Pibamsi, Akuigi Lady, Bakuigi. Ruling party gi lariba MLA sing still punsin bangam de habasima oza sankasar masi yamna mayek sheng na tari ko za masi punsin bangam da basinmak na aikoi popular government ama thambala adumak thindaga dori bane boza oza sankasar da ina lakchani di PRC lakbasi mayamna ahamada president rule kai je am kinarame ba अदुबो हंदकी मतंग ददी प्रेसिडेंट रूल लापना फरनी हायरमे प्रेसिडेंट रूल से न्यूट्रलिटी म ओइगद्रा हाबदो एक्सपेक्ट तौरुबसिंगदो अमता फंगद्रे अदुना अमुक अखोय मियामना हौजिक पामिसे हानगी अखोयगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लैबदो पामे अदुबो लैरिबा सिगी फिबम सिददी इंडिया हाइदी प्रेसिडेंट रूल दगी मखादा लैरबनिना इंडिया गवर्नमेंट ना डायरेक्ट माना येंगगा लैरबनिना every decision se India lengak na government of India na laura aba matung da khogi haiba khogi leader ma khanba gi phibam da lairaba kan sida hojik phawba da sigi phibam yoro phawba khogi lairiba legislature sing sina MLA sing sina amato oina punsin ningdaba gi achawa ma mi ma khak thaba se ngasai signature the 49 gi manung da 21 30 28 le mauri bane सिग मतंगदा ओजा पुनसिन निंद्रिबगी मरमजे ओजा सांकसार मसी ओजा सांकसार की मोत कन थमदिनी मदो लेमाना हांगबदो यामना चुमे अदो अखोयगी लेपाक मणिपुर से सुम नॉर्मल सी दको लेरंबा तारदि हुजि मोइना पॉलिटिकल गेम तौनबा अमा अमा तौबदो काइदेबा दैट्स नॉट द मैटर अदो लोइना कोकी अमा मा यावना चुमना लेपाक से नॉर्मल सी द लेबा कंफ्लिक्ट से लेरमदबा दो हुजि असुमाइना प्रजा मयाम वादना IDP द फमदना को अदु तौबा याद चप्पा याद न लेदना महोसागी पुंसी कुमना दुम लेरमबको अदु रदि तौरिबा पॉलिटिक्स तौबा गेम तौनरिबा मयाम दो तौजाउ कैसु काइदेबको मदुना करिमता अकाइबसु लेते मागी नमजबा हैजबदुने बट
situation haiba ma layaba there is a time for everything matam haiba ma layaba aduna aina haibadi hochiki aina hoina appeal tawning badi hochiki matam sidadi lepak asida yamna chawba issue amakak yamna awa chekhang thenaraba kham thena wanaraba matam amakak khoi lepak sida akhoi 2023 May 30 hawkhiba chahi ani phara khareba Sigi chahi ani pharaklaga sumaina mayam sigi problem mayam issue mayam awaba kaya lainariba maraksidadi akoina haibana pendaba nuaitaba tu leiramgani adubu normalcy da leiramba taradi situation se mahosa kumna leiramba taradi madu kaisu akoi hairoi akoi kaisu tauroi kaisu kaide haibani aba adubu normalcy da nataba hojiki leiriba situation da de adumaina aidi tongan ba kaino se sanaba tauba haibise tahoning de matam khara lepninge yaning be ya yaning da ba ya pen da ba ya matam khara de punsalaga problem hana solve tawduna first priority da go oina thamninge haba maramdi nangi thangnaba yum amada mai kana chaklaga leyaba adu nangna dum yeng leradi ko karino ma nangi imungdo adugi imungdo nangi enemy ne o nangi jati nate or agi sagai nate or agi imung nate na nang yenglaga leigadra aduda mi sira kablag leiri ko adu erdi nangna nang yumda leiraga tawda nang yumda su nuksi pairaga mai du chalakani adu erdi nangi leka amada mai chakre haira tarade ma sagai tongalam ya tongalam da baya magi aran bedu la leram da baya maduna kona bijar toroidro mayam changlaga ising parting amama su puthораga mai do hana muthaloidra haibnida adu erdi mai du muthapa kanda mai imung mai chakpado yum du kangani mi su kangani adum yengda na leira tarade yum du loina turani chal loire mi su loina mangra turan chakrani natra adu ki situation da compel to ba haiba ma khalayaba aigi pemba penda ba nuai ta ba madu gi wakhan yamna chawjaba adum leadership ama leader ama oibio haibani da koina haijabse hairaga haimale haiba ko adu rom da di yamna focus to da bukum na oyaba adu di hujing manipur se da akhoi yengse aba issue se ko yengse aba karamba mong da khoi leige haiba ko karamba mong da leige yamna sathire adu kadai digi hauge khange ko adu haining de adu hairaga ko adu ga tawroriba thororiba se maram chabadegi amarom da thoke na thorakrabane aba maramdi manipur da leiriba problem se akhoi mayam na khange ko si kuirabagi problem ni akhoi gi influx gi problem lei infiltration lay illegal immigrants mayam lay ko aduga khoi gi ching patana ngasai gi popi thadana chahi tara se sumaina lakhre adudegi di amuka drugs se manipur se golden triangle ama oiga dore masi kumba crime mayam si leba lepak se kuire haba khoi khanade chenade phunade khanade hanade haibada wani adubo si kumba akhoi manipur da masi gi environment Sigi Karyashira situation Lairak Pasidi Kuireba. Adubo Handak Sumaina Lairing Sida Maduki Maramdu Tamna issue amada Dak Haina Taurok Padegi Bang Haina Maisi Chakre Habnida. Adu Eradi Huji MLA or River Singse Karamba State MLA no Hajariba. Ko Manipur ki MLA natro. Adu Manipur da Hana Mai Chapado first Madu Hana Moi priority Piraga Hana Mai Adu Hana Mutapa Machangdro Haiba. Maidu Mutala Kanda Madugi Amaduna Kona, Madularaga, Tauzagadaba, Hona Zagadaba, Port Neva. The Huchiki may Charlie Bese, Dum Yang, may to Chalam Sunu. Aya Sonda, Miama Una the Bayade. Sonda Igi, Miama, Lohomba Hana Yau the Bayade, Hana Kaubnena, Hybalomda, Toraga, Chatpo Mandro, Siam Praman go, Praman the Hibane, example never. Adu Monda, Akushi Mancreo. Adu everything a sign Hybudu. Hojik government nahan resign toro resign taude ko hujik di taukre taukra matungda PR thamkre adu eradi atopa leriba mayam duna akhoi di master aid oi haninge haina directly adum chat piro haibane da parjana aduna hena ko adu ka ngasai ada
akhoi government ama thambio haiba muhutadi sida lairaga praja mayamga coordinate tawraga praja singa CSO singa wari phajana saraga akhoi karmai na phata min sira akhoi issue se karmai na ko loisanjara haiba se praja da attach tawraga chanmina buruga aduga praja na si to pame haiba du lomda akhoi amata oina ko MLA singsu praja su amata one voice oina akhoi se boost tawba pressure tawba ko center government da haigi haisu amata hai madudi akhoi lambi du di yakpa haitreba sum MLA sing na tonga na machale baje praja sing na tonga na machale marak ta CSO sing na tonga na machale ba ise tune se tonga na shatlaga chali ba adu oiradi kamai na akhoi na phajaba leipa ka ma semba ngamga da bano mai chakli ba do problem do akhoi kamai na solve to ba ngamga da bano hai ba ko adu na madu ama lakchare aina first na na hangja ba do da thamning bane sai na na hai ba do da question ama khai yaw PR se hai na ko aina haining bidi leima PR haibasi akhoi pakhaningai leite kiningai su leite PR is nothing PR haibasi constitution kaino amane ek ama the constitution article 356 haina leiba article 350 article 20 article 3 haina leiba mo the article adu bo macha article amane kara ki tama kari ki tama article 356 thamba state amada government ado crisis later party do the crisis later ga government form to bungam da bakanda temporary gi PR sin the center government de ado people akhoi democracy le bak de ngahatang minute second ama phawda mapu leite na hangba ya de ko bunga ma phawda prime minister leite na leiba ya de ba ama in charge ama legani ba state adu tu khre na minute tara kun se gap thamba ya de ba madu chana bini ba democracy gi ko adu gi tamakta party adu gi leadership crisis leading da state adu da yengsan ningai gi tama matam khara temporary ne ba PR se long oina thamba su ya de ba ko ado matam khara gi ni adu gi tamak to PR thambani number 2 state amada law and order se phajadraba control out of the control ko madu chapu kanda PR sina directly ko madu gi ek ta yauro ba photo to adu gi tawbode gi adu gi tamak to PR haibani aba development ama PR da thamba kanda tolo piroi haiba yaw de haba PR thamba kanda development pai khaloi haiba yaw de haba PR thamba kanda government gi adu tawroi haibi leite haba office car we heba leite haba loina chamana heba ko adu PR haibasi ngai lepak amadu da government form tobo yadaba ngamdaba matam khara gi yengsaninga tham adu peoples the wahan badi ade haba praja da de kaino oina thambadi ade adu gi empty da go ani shuba the crisis to problem do out of the control situation do control tobo ngamdaba matamda PR do na impose tawra kanda situation do mai do muthaninga haibigi ne aba sida akoina PR haire de negative the khak the khale aba no adu pot to natte but aikoina lakchaba question di democracy amna chawraba leipak amada tangai phatabada thambawani PR kari gi tama thambano maramdi people gi representative lady heba natra akoina hangjaba du de ngasi MLA leite haiba taradi madu PR thambadu chumi heba but we have 60 MLAs without any problems what is the problems what are the problems of the MLAs ngasi MLA gi problem kari lege Tati huji MLA ki problem kari lagi amta hayo ni lema nothing laitaba problem laitaba duda karam na problem thohali bano hai bane da ado ngasi akhoi na hai bade chap chana government ama popular government ama run tawba yaba machine suna lai BJP ki party the absolute majority party ka MLA lai ko plus NPF na support tawri NPP yauri JDU su yausali then why this democracy or this party why they cannot form the government haibisi ne aba so aduda conspiracy oirabra proxy oirabra haibise akhoi suspect tawe aba ko adu potu khaktane aduna madu leina karamaina government PR du thambano haibigi question ne aba okay adu su chakrase tahi ani pharak pagi mayam na PR thamgradi PR thamladi situation je khara phagani haina hairak pagi thamgre thare PR thambade ki administration da amma da improvement tawba khara so dum uwe akoina ko on the other side
PR thambadegi papraja gi awaba kaya su khenadabsu nate ko hana leiramba transfer ama pundo tore aduga bill thadok khatuga tabado yamna mungna yenglaga thadok pide haiba gumba aduga ngasai gi program policy tawba happa mayam je changes tobi khiba cancer tobi ra khiba aduga Caravanseras labor, grassroots labor me, remote village the labor me singna, ngasai direct chief minister governor unabang amdaba, ngasai mantri mandol MLA leading it the day, mark the direct unaraga problem to Toraga, phone Toraga, Totna Totana Tobagi, Madugi differences can't delay there, go, Adu Yamno Quira Banatri, go, Adupu 1 point Nasia Coina, PR Tamlaga, Nasiki PR CD, Hanagi, Tainagi PR Mandre, go. 타이나게 아코야 안가와데 사나와리쇼 사나얌 퍼저버 타입다 후지강기 사나디 아두니 마탐 하베디 자가사 아두기 뽀뚜니다 하디 미얌나 프레시던트 룰 기나리제 타이나기 PRCD 미파미푼 토크러가수 키바 캉이 캉데가 하베기 아키범 각 레이너람바두 타자나 룰 떠바 마두 센터나고 센서리티 오이나 떠럭바 마두 후직시디 PR 탐로수 센터세 두 폴리티사이즈 떠보 몽다 아마 야우리바 생다바마 아두 아이 하이게바 아두기네 아두 후직 PR 라라가 su control se tau daba pya la ra so irang se tum thokpa pya ra chal la ra so huji free movement thamba ngam daba pya la ra so huji khulai lo phakap ngam daba pya la ra so huji drugs dum phan na leiba pya la ra so huji nomai pai ra ga threat tau ba tum lei riba pya la ra so huji mi ngong da kap ya ba kap li ba pya la ra so huji akhoi free da chap ya daba sigum ba war di karam ba pya no hai bi gi question ne ba akhoi na thamjari ba di madu di central government ki lapses ne ba natra madu di pya has di directly central government na governor ki chief secretary ki through the implement over administration control over both ne haijari ba aduna hore governor the chief secretary the haiba kanda koi home ministry na aya ba pi de moi ki direction ma tungi na tobani hairakani soidana adu erdi akoi na central government the hairoidro akoi na taisaloidro do aduna sai PR the act piri ba power enact piri ba mayam do chaila biro haibne da chailai ro haibne da adu chailai da bidigi hojik PR maming di PR oiraga masai akhoi gi government ama thamlaga politicize tawna bu mong da tawra khre ba ko PR di oiba maming da manung de di masai michan minai khai bu mong da khitang amu ure ba natra adu mapangi mina head of the administration department oibidegi ne ba makok tu adu mapangi mina oiba makhai sidi akhoi maramrada lema khoina khangdabase masigi positive lei negative yam lei aduna maduna tongana ma chakhre ko anu jaina lakchaning bedi PR thambagi tamakta akhoi di karimata thamoida chinaba adu ada leite adu chap chana tawbiyo ko PR na tawpham thokpa ek constitution na power piba endorse tawba empower tawbudo madu chap chana thabo oina baikhat piyo adu erdi akhoi yamna phai akhoi di adu da chakani habago adu PR hairaga chahi mari ma thamba yabadi nate 3 4 5 6 months it's nothing akhoi patient labor tai but if PR is not sincere at all why should we not raise the question this is a democracy nation natra adu you pot ne haba adu you pot ne and other thing is Kasaki party absolute majority lere MLA mayam mating na yamna matik chana lere aduga madu leina tum maram chada na thamja leibado kari gi no haibi gi question du khakta ne ba ko ana PR haibse akoina serana lognu adu bo je ki PR si da ketang sengda ba khra yawe madu de akoi mayam na central government da akoi pressure pi ge da bani last root cause akoi gi lapses se kari no erga lema hoje haibado masi amna haining de hairaga MLA sing khra se akhoi da nongai ta bu kumna su dum uwe aina nga sai hau da hai bado akhoi di leader ama oi bai sti wakhan khara chawba targa le project Donald Trump na president he ka ki bu kanda hana leri ba president do ka dra su ma wishes pi magi outtaking program da ceremony da ko makhoi mayam yauraga dum lae tawnai makhoi di ko America da yang ni bu mayam do munna ba yana ba debate tawnarasu any kaino ma thopo kanda di pulap lemina ya ba ko pulap chalaga moi chami ne ba akhoi son da leader oi bai sina wakhan chawbung am du du karino akhoi si di amna wakhan se nem na ma yauro de ai yauro ma adu de yauro de ai yauro hai ba adu di MLA na tabo ore de adu su oi hai ba MLA oi ro hai ba si di party tongangerong ma ga yana dabra akhoi khangge madu mathau ta de 60 MLA do
ek na piri ba legislature ko Manipur legislature assembly ki ek makhada rules makhada piri ba constitution na pi ba makhoi se legislature ne hai ba law making body ne hai ba MLA 60 duna Manipur da piri ba constitution na piri ba power do exercise to ro hai ba ne ba implement to ro ga lepak semo nga o people public safety safe to holo property safe to holo adu to ro hai bi ki legislature ai de moi empower people ne ba adu oiradi nang ai ya na de hai bi ki lom da question du lakte hai bane da when the land issue comes ko when the state ki problem issue la pu kan da de MLA adu da adu ya de na ma khai akhoi khaina ba ya na da ba ma thau du su ta de MLA ma wai ba se phajana ma ninthi na khangba rule na thau tai ai praja mayam gi seba to ge nei mayam na thagal bani haibagi wakhan da ko MLA do adu ki kendar wai ba ya adu ki kendar gi khak ta na te adu di shoi gre Manipur apun bagi MLA ne adu di ngasai ma gi water rule na khai thok bagi ai da adu da nang na constituency ai na constituency tongan ki bo wa ne area gi matungi na adu pun na mak to elect tawraga mafam dei khagal laga MLA Manipur gi wahan bane ha ba adu di ai na ma na MLA wai ri ba se Manipur praja pun bagi ne nangi kaino Khetriko ki MLA wai na Khetriko ki khakta wai na focus down chakradi Jiribom ki MLA ne Jiribom da chakradi no he is not deserve to be called MLA ko akhoi adurom da hojik politics adurom da sana khre ba aduna akhoi na haibadi please keep aside please remain silent for all those the difference that issues differences ko madu du thamlamo but Manipur da hojik mai chakli mai chak pasi de cookie na chume lale mai te na chu ai hairoi adu gi pon na te mai chak li eb se mayam na khang khre adu di mai burning tori bado how can we solve or how do we solve gamai na khoi solve to sera hai gamai na mai du muthak sera how can we put the water in the burning fire ko madu gi pot to the loina MLA ma party na ma pura ga changsalo let them unite and stand together and solve the problem. Maramdi, because Manipur lady problem solved by say this is the wisdom for the future generation. Masi tung the laka da bagi moi leader do yam wish akang hai leader ne na khoi na kau gani ba. But masi problem say MLA waina 60 MLA se na solve to bungam da na asumai na dissolve to thokra ba election lak pra ko next generation na laka da ba mi na hojiki MLA oiba singse kamai na kaugani adugi longta phajadab do isi da haining de ko during the period or tenure of this from 2022 to go hairakani all the leaders Manipur ko haibadu claim tawrakani lema adu pot to the nungai da badu thamo mai chakpudu hana muthapiro aduga lepak se semo aduga khoi gi lakadaba young generation future generation sidiko phajana amda sem hongje kan hause aduga issue leiba mayam da su phajana chumna sem thokbiro tawbiro adu erdi aphaba khoi tungda oigani natardi huje smaina dum ama taisallaga thi loina tairaga ama da su netlaga chatpu mong da go adum chakhradi hai na bawa ne ai Manipur nungsie idea of Manipur ne ai ne lai pa ki ne ngang na bawa da ne they are the betrayer they are the seller they are the betrayer mo yung thopa singdu ma khoi ne adana thi ne pudu mafam ga ne la chala phaba amada ne chalaga thi du loi mi mayam leiba ya roi da ri ba ko adana first priority pick the city masagi first wrong de hai khre ko to hojik moina akhoi government ama sembio haiba taradi Kasha haibudu strength kya laibano soi tawraga leader ama phajana choice tawna ko choice su tawde adu su tawde adu de huji analysis tawbada de majority amu oide aduna masidi aduga home minister da phajana appointment law prime minister noroga wari saba oiradi phaba chumna application ama soi tawraga pisan ba haibasidi ngasai na haibudu de go yamna light oimale sidi akhoi mi tara na su soi tawraga dum receipt ta chanba yae khoi forum na su dum pisale ba ko akhoi nan delhi chapa su ai ju pisale Manipur da government ama thuna ko thambi da bataradi hojiki problem se yamna amu tongan ba mo da laka da male hai ba ge home minister da prime minister da akhoi na su thamena ko anybody can do that adu di ton pado ya but ai da haining ba de mo di elected mandate legislature ne ha ba so please use the legislature power
please use the legislature that you know how to straight or the logic or the anything whatever the constitution has given to them. Ko constitution na pi kiba makhoi da pi kiba legislature singna legislature gi mathau tawbio haibane ba ado hoji ki sidi legislature gi mathau na te ba all becomes now it's a political game for some personal gain or whatever. Ko Karino, what it's so Kari Kausera ko. See something playing the game to gain something or to get the benefit something. Ko adu oina dum lere and this you know shall nothing to bring any shall nothing to change anything. Karimata ahomba ko po leroi. Adu na hoje khoi na haining bedi MLA kunthra du na committed wai bataradi conviction lai bataradi MLA Kuntradu, let them stand together and stand for this state go. Akwai do togani, adu yaro akwai asid togani, adu government shamhalu habataradi will be resign. Adu ki option to piona. Yes. Adu tobang amda bataradi akwai na kamay na trust like dabano hableda. Adu hujik chahiya ni abse phakiro. Yes. Adu hujik Prime Minister intervene to government shembiro leader the withdraw natradi akwai resign tawrani haino open oina chonthona kari resign tawbung amda ba. That means he is also not a sincere. He is not doing sincere work. Chaman area ba aduna central government na sanari bu pot kumna moi na su se da sana bu pot oina we. Aina hairi ba se kanas intention lai begi MLA du hunda boi nate. MLA mayam ai dum tinai chanai aphaba MLA mayam su yauri. Ai ba yam su yauri appreciate to but Kamba mana haibadu silent oina tumina ko load laga magi talent do sijina thamkhradi adu di useless ne haba ana sometime lari haiba mi amana haibadu lari gamna haiba khangba mi duna silent oi khra taradi ko akhoi lebak tu ka adum kreshra wathok yamna thoe lebak tu yamna khanna chenai adu kari gi noiraga akhang hai singna silent oi bede gi ne hayaba. So now this is the time. Go. This is the right time. Our that MLAs, the present MLAs, go to raise up and you know speak the truth. Okay. Aduni. Thank you very much. Loshila Padai